Nisambula saka na wekanda ni borong to kama yanangono boro ta kinandanga una ni vaki keli en Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV. En da bo vinbida kana nandanga nongo isebu ni rongo en embaki bongo runo ndolu rusangabul ni rosati kono nanda bulangi Luisa Man ibole silesi mana Fiji Disabled People's Federation ke laisiasa dorrenga ndo talanga ndoni bosal kangwali taltinga mani songo boto itu na Fiji Disabled People's Federation. Rosa boleh binang na biokani. Boleh binang sa. Boleh binang. Na boleh mete ko to mandanga na vital no en ngauna boro te gongo. Kero nindo mandanga ni bomadal en kaya boto kaiti kon Disability Inclusive DRR Network. Adabo na kini malambal. Nabale ngona tikinangona bosongona DRR sekoya na disaster risk reduction endo wante kisara vale na ngona into tabuchikina vale na bosongo na climate change ngona bosongo endo bakanta ke me bakalelete kina na vingon sala ke de roni vibuki kina berna luni benua katang kina na nonta itoka ni korra balangkai sarchuku vale no rambulo bayang nangono go ibiche ya ambia kana pamatala ni DRR disaster risk reduction. Pinaka na wali besar bikim ni nakan dan ando betul tu main nanda ngonongo ni kuah enda nabi tal nanti kuah nabi ka era laku rumah o ira nabi kanda evaluasi ngai tu na itu baki ni ngonra ki nabi ka rangandre me nabawa pinaka taki kebuka emani yado endo na lenga tumbukoso. Dorang le sebetal mandana itu ni Disability Inclusive Network. Adapa na kini naki. Nakabali. Luis. Na Disability Disaster Inclusive Network ngo kini naki nga mebuke kimamitu na walinga itu na tu bakini kimami. Sengwala nga mebaka ni radio chukumengori ni wa wheelchair. Sengwala nga ni kimami o irtal nga na matamboko irtal nga na dinibara irtal nga na walinga itu na tu bakini wakasama kimami wako todoko kina waki todoko kina kimami lewena chiko kimami chiko na songo ngo na kanibalinga itu tu bakini yangu kimami lewena todoko chiko ya kimami todoko kimami lewe tingka walu nito branches ibiti raramba kimami na balinga itu tu baki hibaya ngongo tingka walu na branches ngo na biasa ibiti tu doko iyo bakali na songo kimami na barra vitali ve sonaka merni buki mami na kanti kabutaki naka kimami sa tukuna mi kimami tikabuna mabakani valenge tuntu bakini kimami so nunguna singkarora kandendretaka iyo enandendonunga mentikabuni belat ni kimami ngandrewa dina iya Pina boleh besar na ibu madal ni sari bari itu nada pun pun boleh diri na sasangango. Na pun ngakina bayar kina bawakan ni satu kuno ciliu nakena redinga nakena buke wira na belenge itu tu bakini yang ondra erangan rep na bibi buke enanguna bango nanguni lang katumukos ay bikim mami na lewe kimami na belenge itu tu bakini kimami nangan rep na bibi buke ni yado na lang katumukos embasi ka kusamay Leo nanguna kimami na rere. Leo nanguna kimami na kila na yalo ni tamata. Na kinta sala na kaya doba. Na kana ya sanga kenda ya. Yo menda kila chico na puno menda runi barra talanga kena. Menda runi bukikena. Me pakanga ni tamata menda buki talanga nanguna ya kinaleng. Pina boleh besar Luisa na ibu madal turun atau
Lisias. Ia, o wamina tuku be Luis sempat ni pamadal tikune ani o ira seranga watu kai chuva pertania first and experience eu chu langa na tambana ni be basal te kiverto patakira talanga na be tambana ra chukuna Pacifica o reda chukundona dona buli sendona study na research wa ka chu kiverto na Pacific Disability Forum wareda batam gido chiki na nonra sasanga saranga wirna palangay to kana yangon wirna marama batakira na wanelewa lebu sarana na pointi bina ka wa gata takamika o aturumika vida saranga na ngoni sala ko roni sulie virtu na tambane ni vici teker talana Pasifika sinada barani rada ka me valilite kina na nonta sasanga chuko nangone ni tangi tumbukoso eu mundanga usa boba na to vira ni rasa chuko rau chuko nonra tubutuba chuko talanga na nonra rai kena nonra benakat chuko berna ndobuki wabna tatalanga bona mutentu ni sa mai ka chuko indona policy asa mai launch takambia kana turanga prime minister na bulan Desember bebu kecil na matin tua capani so nakakede sa kimami bandi na tuki na ni sa cukup talanga ilo mani polisia na bebu ke biar na inklusif orto talanga na tambana ni bebu palangai cukuna ngondoto koya na buke sarvali buna bebu ke pakai na yato indo na rakitu bukoso na bebu ke sarvali buna kena na nonrana marurui werna wekanda kora balangai cukuna ngonrai Naka na wali usara na ibo madal o singe be tarno tiga ne boibe taki be anga tingo na be ka sabo arutaki se sabi na katiko ngandri bunga mena bobi na kataki Luis Mebuka ngai nenta tamat doko na ngandri me bator tikitali na bebuke sada kachiko me bator tikitaki kena bale ne kena ke erna balen ke tuntu bagine yango me windo numaki na bebu ke soliani kena kai solibira me retira ma baka ko matambok ndap na bebu ke ni matambok me na bingani tiki ko ya na bebu ke na soliani bi ko ya me kunindu indu inakanda soliani windan tamata me to wat Kima mina pelengit itu begini yangu, kima mina duindu itu ira warrabi, vena matanggali kakana kondo takatunga ve kena tetaputa vali una pasukan na blender. Komendu liquefy taki na kakana mendenge baduruminga na straw na ngarnudun ta singusunda, dange ngunu betok ngaya. So warrabi saranga pena matanggali kakana vaya. Parte kita na matanggali disability ni indu italenga sing indu wanga Poso teo Luisa ndo mandana dingo legalek ni beri nang ba kurita litiko na ngono boru taki no ndanga ni ba keli na Radio Fiji 1 ndo moiviti ke na FBC TV Nandang ono tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ando moiviti ke na FBC TV romay nando bulang iti ko Luisa Man ndoan na linisong-song na Fiji Disabled People's Federation kabaki na be laisya sa dorrenga ndoni bosalati ko na isong-song sartel nga kaboto kay na Fiji Disabled People's Federation si Oira na bekanda bolang kay tu na itu baki ni angon dasarong to kaya nabi kaya ba madalati kino Luis na bibu ke suli ame vinga ni saranga ke na lenga esa tabir o ira no kande bolenga itu na itu baki ni angon se boibe turanga tau tolo binaka se ukila na tikina bimbinga ichiko me sekoya na nangona ya dokina na lenga tubukoso se dapo sochi nangoni sala ichiko dapo sochi na bibu ke ichiko wana matentu watalakina mena songo vira talana leoni benua atau sochi nangoni sala itu baru tu merna bukai kino rena wekanta pango
Kan marau ni sa chuko ibita na branches ko sa tabuta to kaya o Luisa Mailiu. Erau ni ibita tarani kinor na Leoni Vanua. Kan marau talanga ni ngono talanga ngo sa na kana tangi ko sangai wochingo tisi sarai. Lebu sarana wirna wakanda kora balangai to bango sara bobi tal tonga mai mena songo. Kero mai turut to kay ibita ng giri. Kero bukira sara me kero sanga mera vitartara pata kena matintu katanga kino irna vi komista sina PA ni vi asana so ndo na vi buke sa kero sanga chiku me kero na babi nakataka kando tal na tangi ela ko may muri sara ni kero kila chiku na taba na system ko reni buke kero me kero na to se bola kami kina na vi buke wirna ukandar balangay chiku bango. Pina wali usara na ibo madal main na namro itu ku sena beka rangangan ritiki na wekanda e bolenga itu na itu bakini ngonda kamanda kisa mania dona lenga tumbukoso na matangali ibinga rabitaba rangangan rebe na ngono sarangaya na kono pa matala rara matonga we kre luisa to kamangai try ni na experience sa tumbo ndo ya to bai eu na nungu rai mandangai chiko sa chiko na we assistive devices na kena chiko na we ya kede eroni buki na dauni korna wakanda korra balangai chiko ngonra sa chiko mbeka na wheelchair eroni chutara na bibu ke bakana titoko sena mati lilo patalaki na ibita talanga na songo ko kani bibu kena NGO sumber saratu warau taltunga merna bibu kena kani hygiene werna marama patalaki na werna wersambung gasi tokai iya tana padal kasena tangi baya na bena kachi mena vavi na katai keda na salni wai na liba na kakedongo na ngandre babali bu kena na bibu ke sanga wala nga mai na matintu kena songo be kemni talanga na Leoni Vanua ya ko ketu sa ba mama stuke na menta na taka buata menta na bukira na na kandara na balangai chubango wala singi wala nga ngone roni bebu ketala kino na tambangone na youths katala kino na be song ba marama song ba turanga ibalutu bata kena be song lalai kede ko ichigo roni nda bebu ketaka buata na marro ichigo na Leoni Vanua nyerndo mai vaidili chugo na buno ni evacuation centers Lisa reni tal namanda na vika ni lakuturuma na plana matemba kana accessibility ngonto na wasa pertanian accessibility iya kena balang-balang ngo me baka ni mai kel no lomanim ni office ngo ni office ko e barem puti tumba kon matanggali bebu ke baya kena rawa na kena ngudurmai na matin ka tumba modurmai iloma ngo loma ni broadcast studio katal ngaya ke mamnangandre ba miki mamiduru kina miki mamiduru sarangan ngalala loma ni evacuation center yanda naka endendre chiko belebu beki mami mambimbini ki mami levantakan na balipo na yata menangona ki mami talenga ni ki mami balengay tinto bagini ki mami nabantakan talenga na balipo ki mami tamata talenga wakaiko ki mami tamata talenga ki mami nabantakan talenga na buno batanga iko lako kinanggori meki mami nanumi talanga meki mami duri loba meki mami lisa kabni mami bisnisi ki mami dur tal meki tutumba enanguna ki mami bia dur meki na tutumba meki mami tu enanguna ngalala buno ngalala binaka meki mami nakapa kini mami kaki mami bia takapa dia andana kaya na accessibility karonika mebaka niwa lewa Ona ngandre ba me marroi kona protection issue. Kona marroi ko ni durndo ni evacuation center ni uli marroi ni yalewa. Ona marroi ona tango maki ni durani loma
may nakanda patokachungo na GBV na gender based violence kwaya ndo ya dhulubu na ngona ndo ya talanga bikima minelewa na ngona ndo ya kinalanga tumbukoso iyo kimamsando sadak mene kena vandindike sa kilei mene kena fika kakede menda taka bate kena tamusiki talangane kena fika kangane taka bata meramaroi talangane tinanda na wekanda irne lewa eralaku lomani evacuation center mereka aku ni sampu tiki talanga nanguna lenga tumbukosa baya mekile talanga nirna marroi chiko nanguna lenga baya ando talnaka nakena marroi talanga nakakana lepu be kimami sabani nuinga nakena revi nakakana me marroi nakatoni wa ililiwa nanguna kena example ngoni kena mai boko basuri liba ni mate ni ocho tisi sarai yang boko basuri liba ya song saranga mayo EFL na via save chitodok kanji na endan nalako rumah kena tamata na rarawa balati ni boko liba endan nalusi talanga kena nanda kakana lusi kena elak kena itumba kena na sindri marroe kena nakakana ko itu bikima mina paling ketuntu bakini angu lebu bikima misawara bitu nakakana ya metoriki mamitu bisa patana singa ni sing sudu singa ni batuase ya sa singirawa ngonong ko sa singirawa kima misawala kala ketak nganang Naka, na wali besar ni Pamadal, buso tiyo Luisa, buso tiyo na biyokan. Dari binang kami ng hotel manda na tingo legalek, kaya nangono borota, kinantangaw na ni Baki Kelly, and Radio Fiji 1 and Domoybiti, kay na FBC TV. Nandangaw na tigo ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 and Domoybiti kay na FBC TV. Sana ba kurisar tigo na vital no and ngaw na boro tigo ngo tigo ro ng bolong-boli lebu. Bikim ni na kanda na walang ito na ito baki ni ngomuni kero ni bang madal-madal kina Luisa. Laban ng bolong-boli. Bolong-boli. Menda sasangat nga, menda tos nga. Ando din ng bolong-boli lebu via umandangay. Lebu din nakaula ko sa rumah. Hindi tiyaw. Taro via umo. Takabikin nakaw. Indo via takaba. Iyon do tukuntang ilomango. Ang nasasangat yung nga morawata. May bakani tamata sa chiko ba ni nimbula. Ang nasasangat yung nga morawata. Katal nga ya. Iko kaya balanga itunto ba kinayangom, iko rawata talanga. Pinak. Pinabali besar ni Pamadal, turang ito? Naka, kila na bolong-bolong ya itu yang sarvali buber na wakanda bango Bambi nangonan to yado kina na lenga tubukoso. Bugo nangono sa ranto liuma tanga na luni bubale merle sanga merle tikorawen na bale ni evacuation balin ronro so nangono santo ngula tabi tumay werna wakanda kora balangay to bango endo binaka menta sa anta tiktu ko bubuli ta chiga ini na bingoni sala ke de rauni rabuke kina ke kasana viso chiku waya na nontarai na biokani vici na bi abusa na bi matangali bi matububali sana to makasar balataninda leoni panu ke de chiko raw talanga ni tose chiki na nanondango ni sala ni bimulwai kena vikilai raw ni ramaroi talanga vale buki no na wakanda bambi bi na marama ker nangoni nangonon to yado kina na lenga tumbukose bi kanji na sara sa bartato maya o wakango luisa bunga talna na katalanga endo chiko raw ni buki sar kina vale bunangona sara chiki na vale ni ronro Bambi bida na wekan tara sindo rawata na chiko vale lebu
rani ndabuke ira kina rani la karabi bita talna kena ngoni sala rani rabuke kina rana wakanda bango na kena bibosa kita nga babi nakanaka meran do waita bitik talanga wira kapaka do takai bita na ngoni sala roni rapa matal de kina dap meta kana ngona do yado kina na lenga tubukoso meran do waita bitik kina ira talanga wakanda bango ena rani toso bina kasara na bito seki kapaka indo na lenga tubukoso yato se kombeka sa bita tokana kauruni pamatal tau kina belati rana wakanda bango na wali besar turang tau namun do tambaratan nga sa daka buli wa begitu ko debi boneso kiron ro tal mantanga tal no mantanga bir no kanda eran do botto ko menon tanga nungu ya bina kana do na buli sama iteke bucu na bula saoci bulan Desember November Desember sa kito mai daka bucu na buli ni tasiri abuna buat orang ni tasiri bukatalaki na mai lebuka sama ita kau setelah kina indo na buli balata na evacuation na operation center na bulingo soma batang bagian dua sarcinga na matin tu Australia ka bebuke ciki na rana kena NGOs mai na bunongo yang gai ramai partner batake kemami na NGOs kim cikuni bici iyo ko na buna ya sa kito kemami tak pat ciki na baleta me baru take indo na menul ko mena pakai ngete nangonan ni lenga tubukoso mena banta kana matintu nangonan ni lenga tubukoso nangona sana uci kete kina walu na buli sa nataka biasa ibichingo sana kito nangai sulit juga mena matintu mena ngai rekomendaka ko na ibolongo sana buke sarvale buna matintu kana leoni banua na kena sangai mera buke yurna wekanda kora bakalengkai na bukuni tangi tu bukoso pawil telaki no erna marama ke erna wekanda kora balengkai chu na nonra bulai nak ni bo eder na buli na dabso e barita ki se baruta ki na buli merkila tal tunga na wekanda enangone bo eder ki na buli bir ya me pakasar ngasa tunu to moyo lusaya rua serangan tambah na lile buku andongan rep servale bu ya pambibi bi rena wekanda kora balangkai cukup bayang na accessibility na kena cukup na ramp se cukup na lift pakai korbuli sono korbuli tambah dua tambah rua pakai cukup na bibu kebaya sana do Makassar na kena cukup na tambah niwai na liba ko keda mena accessible cukup wera na wekanda kora balangkai cukup bayang o sera matamboko na idina do na kaya na bena kacar bali bumbetani ngona ngai to boko kene dina pung ile besar na beka lile besar to paidur birna lubenta bote karna wet karna tinani ngone sewera na maram so bita na kaya do bena kacime rada kata cukup na ngona ni lenga tumbu kose bote kana lomani ni evacuation centers sena balni marro na buli talanga ko eta katsingo lori talanga kina na kena maruri wera na leoni banua na kena rata kata kapata cukup na wera na officer karena may bingara bi cukup lo meni education center oke wera na bekna tambah ni obisa wera na fire authority na kena maruri talsinga wera na leoni banua bata wera talanga na may daka lo meni ni education center ya so mbi chiki na merakila cukup na be district patake na provincial administrators na tapa menata ke kasa yato na bilang ka tubukoso yambe kana bimbi cukup ni bulingo keto na taka wabu ki cukup be sebici sapo cukup rutuma o ngau o koro patake bita na buno manasa sapara koro do tarir sare kena bali buna na lenga tubukoso na boleh besar kem dona biokan ndo talmanda na avengo leka ena nandangona ni Bakikeli na Radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV nandangona tiko ni Bakikeli na Radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV sana tosar tiko na vital no
en ngauna boro tiko ngo me romenanda bulang itiko o Luisa Mana ke laisiasa dorrenga rongoli tiko mena Fiji Disabled People's Federation ngo kana songo wirno kande bolanga itu na itu baki niangon ndola tiko na taleboni bikim ni kanda na ndoba to mai ke baka tiko na baka taro ron ngai taro to mena na bodi taleboni tolu rorua saiba diona nrau ke na vitu tolu rua diwa segundo kim rodo beka ni bombo tini ndona wekanda sari wawatok ena moni taleboni ni sambulo binaka esa nimbulo binaka tromo tagali o neibalungane sanomba sambulo binaka ambulo binaka chuvero na bulangi tromo tagali o Luisa batay na Andoni Basal la tromo tagali o undaboti o warungo de chuna vital no ay karasarangan bo lan sati kung gor na bibu gani matan itu tromo tagali sandro na bulangi ibe na lotu ibe na banwai Rau sarangan ron dondo na meraulio usi na lotu na ve songo lotu na ve liu ni lotu galata ni ralia ni vanua daerah kawai taukei na lenga talangan gore duruma talitunga na via sanongo na viti na bosi bikito na sanomba eu osa oronga beti ko binaga sarangan no sulia talangan ngona na vibuke ke bagay na ngalmene sanomba si na viti kine ruango na ilang asor kumbana ndo may dakabuli ke ortuna NGO seo kono nunto bulangi talata ni ndo reda balebo erando valom erano maramba terene sul-suli erbalanga itu nengon talata okendara na matangali yana kaya abati go weekenda sanduanga na bono ni na vacation tangon na sambala ke tukeni kine loma turanga na marama terbono nela wakaki no irana walanga itu nengon Ramo menda bibu gani me reni vangrai mindo sanga navali men baletira. O uker-ker tigo na nando ni wasala, bukan ningole memba ni gitarati ko nung ginak taleboni. To ile bo roba to businessman go retigo ni 2000 ni. Dari ni bibu kina me vangrai sona bibu ke me lawai ni nano do tambanong guri. Nawale bo na naivalunga sanomba na kineru na ilang asar kumba. Pinaka pinawali besar na tau to kami na nondang nunggo bikibinin no kanda nando bata to kami ke bagai tiko na nomuni bakasam ya na buku ni ulutang enda vital no to kinan na nondang nunggo rin gitar to kami na nambari talbo na tolu ro sai bo dion nrau ke na bitu tolu rua diwa sai bondo tama na numro na numana na bio kanya na itu sa rongo to na nondang nunggo Pinakabali po na pamadala sa laot kumaya. O tingko mato ka na itutuke laot kumaya. Na ivalungo kami na turang kena marama sa sing ivalu tsinga na ivalu i viti. Se vera tsinga na ndua na sana batambaki do i viti. Go sa ivalu sar tsinga ni bimatentu na Pasifika. Sa anda rongota tsiko na climate change. Sa rampo tsikenda toto kena sar tsinga na sana Pasifika. Sa singo viti tondonga. Kena melembale na ivalu salakung ko sa kanilotu sa wanua sa kenta talanga na leo bunga wakatanga kin no irana wakanda kwar ambika ichukubali buna buni mate alelenga na raos rae saya ndonu sarcinga na kauni ba matal tato mingori ni na sana bina kachi mandada bibu ke keda serangakina alewini pon nuo irna tabangone pambibi birana marama kerna lubenta wakila chuko na tige nongo tige bimbi singi matentu walenga na bibu ke chikina sanangan rip talaki na songo to doko kora rani rabibu ke berna wakanda kora walenga chuko bango nango nantu yato kina na lenga tubukos Naka na wali besar na ibu madal bombo tinindo tala na wakanda sa wawati ni sambuli bina kanondang ona ni bakikili Iya, ndombula. Iya, ni bula. Isango matuku ya. Kla ni ronga chuna itu kutungo. Yo kla ndo nang ona abos nga wiki abos kan kina. Umaru takatu wali. Petana makumbungu bang ngarabu. Ngarabu chuma ni maten tu. Samba chini kwa lungo ko tutunga. Sinroni lako, sinroni vosa. Sinroni ngani torna kena. Ka kedi.
me ga sa me to wat tunangon sangai sudunga sangkara bitungango inanga na kau kine valisili kito sala bi ba di tukani salyang kanona ta o mabini mina talanga kina matentu ministani maraman do na kanor tu kikito buli mai salyang ganito izina sa wag man sola me wang ka tu na na itong kara ba buli yendo na lang ka na kere kere chutal ne sango matuko be Francis ngande matin kini salyang ka chuna no widukea na widukea sa ochimbe kan go ilima sa tara ne bana ko biling ko boli sa sinraw ci ko ni sa tamata bulam mai yo kere kere sa ban bim bi bero na bi kan go di dera ne raw ki am mai mem do no widukea te tori batta kina mbak ni mbak tin ko walu no no bula sa tu kina ni ko au kere kere chingani ne alvenak sa ni tegina chigoni na bongara mana na kere kere la na gani ngoni go weta kita tatau au wekla tlen anum do namban chadboni Pinaka pinawali usara na ngiri to kamay nanondang unonggo kimro na biyoka ni kabukan roni ndo mandangan ni pamadalam yang balatan na kero ni sila mandangan na number di telepon. Okay. Benak balik wah. Na number ni telepon engko kono song ko niro ni vitar kena tani song ko na Spinal Injury Association. Spinal Injury Association na kanam telefoni na tolu saiba vitu diwa saiba walu na nam ni telefoni ni rentara kina na song ko monikere kina ni sulia kere kina details ngori onisa sulia mai moning beleti kono lube mningori ni sulia na details ngori nanggiro ni soli bikim ni endona bebu ke membela tana wheelchair membela tilube mni nak sarwali Pinaka ukila ni sana riri mata tiga di netu tu ya wana kanda ngiri tu mai matuku number di telepon ni tolu saiba vitu viwa saiba wal tolu saiba vitu viwa saiba wal dari mina ka rumusyo tani biyokan dari mina minan dua telemanda na dingo legalak ni ber ni nangai ibada bari tiga na vital no ena nonda iwasin ngongo nonda ngauna ni bakikeli na radio fijuan nando mo viti kay na FBC TV. Nandang ano tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nando mo ibiti o bombote ni ndotal na wekanda sa riwawati ko na mo ni telefon ni Sambula binaka nandang ano ni Baki Kelly. Yeah, mbutumbu binaka. Sambula. Ora ko ngango isip Unta ko to barang ngota to kono no roba madala ne wewe kanyi to ko ngori ko mbulo to ni weira bina wali buna sholi ko madala we una na lume ngoma do ko na mate sinala ko ra tingali mena bakin no ko karam ko ti ko ban bola ko sa sangsara ni Islandi bondano no bikilai ko to mai dan no wilti sang no balaw sa bagi bitu sang bul kawi tu nang ngodi ti boli bal ti boli Indonesia songo ti ngoro man taun sa ko banga revira ni rava tu na lenga baletir ondo tu ne ondo ngole sana ti ugina kani we buke na wheelchair na toko na dava ngai ba bunan na lenga dende au maru tavali bnaka ondo tali tavali tu revira we ba mo tu lo wangore ni mbete ni usa stavo tinandende wana lubengo ya na lubengo shindo mando ata ni kote ne vivo no kate ya randa utali ta bulan binatu ya senga ni bosa ambagi chale ambagi tinikeli musa senga tunga ni torto onda kuti ko kuti lai lotu senga ni mando ata mo ba kote ko vivo no kata pero que de re tali ta na ka bu ga o bo bli bla bregendo na ngon merong na ngai me da mu se usa ubi da ndo na kenda buli se usa o matinta mata no basi no neo no sile tanga ke no ku na vale Naka na wali usara na itu mai sab kimro na biokan na vale na tignaya au kila na buli ko sangai te buchingo si sangai cukumandanga mer se buli ra o ran tabe i namata tak racuna matentu
me rauni ra vara rauta kina na vingaravi e na vunua ni vei vale ni vivakarurumi. Au kila sa cukup talcinga indua talangana NGO ko reta talcinga wa tambaki indua talangana iwolo tambaki indua me na buke kina wer na leoni vunua mer na vuli talangana kani ronro na disaster risk reduction kwa cingo vida talcinga na kena vakanui mena chiku mena vakakina na vuli talanga wer na leoni vunua sani ro i taibitsinga na ngonongo me kero rit tok mandanga na non rayasa no wer na sa valangai tok baka non rambula pambibi talanga wer ndo valangai talanga non baka sama do talanga na tikina ya ndo ngule de vali benangona ni vali ni ndo van ronro resing tu nanu mi wer na ndo valangai non baka sama ele bubira sarando sensitive chiku vali buna idina na sosae ko ya ndo rendo nanu mitalanga merendo ngaro ni merna nanu mitalanga nangona ni idangi lamba se ngona ya to kinantona lenga tubukoso sangolanga ni ura na wekanto kora balangkai cukup ba yango ura talanga ba yalo ba yango talanga Binaka mambote ni ndo talena wekanda sawa watiku ni sambula binaka na nontanga una ni bakikili. Iya ndo sambula binaka na turanga na maramu. Do chukua na noko vakasa menene dau roga tukana na talano. Mabina bina kami kimuni na ivalu. Na dau soli vakasa mabikime bina dau waroro. Na tiki dau via kauta tiko mai. Maya na dina ni santo donu tuna kanda tukuna. Ia na kau vakasa mtako yau. Medua medanga na fuli medaka me maleti kenda na leo ni monua na bina kata medala vivu ke virango. Vera dalenga. Bata di sonaga una. E dalla ko ni dalla vivu ke da kauta tale di dalenga. Dalla kauta na no draya ya dalla tauroma vitale na kago, da tauroma vitale na kago. Bata na isongo songo e vivo sikitiko sabi na katiga kina na lolomba. Lolomba dina. E sini lolomba mi dalla ko ni mi dalla ya una tale me la kasa tu vira. Goda na kauta uwa kasa matakatigo. Na numira ngoni da sana lai vivuke me da sa kauta saranga ni la loloma go tu kuna mama tu sartu ana i vola tambu katol tologo sa wasivito do verto la loloma ko gale una numanga kile mi kenda na marorwana e kavi bina kadinda aya da kauta saranga ni la loloma da kuni kauta ni do na kavira Batana kalolo magdala isulibir ya sa mga tawag saraya daka dalay na kamabir seri kwa kaya butabua mabili nakataka vikimunto na tura na baraman do sa mga tabi kanalimu kaya to kalungan tasiko Binaka pinawali besar na daw to kami nonda iwasin ng unong kimro na biokan Luis Anjina me kakuni mai kurtal ni lenga dikima me na saba lenga itun tu bagini yango na kaya lakum mai sena bebu kena sulimi bikima nangono baya me kile sar chuknga ni kuala ko yani ni kimami talenga kimami tamata na yato mai nangona nalaka talanga ni mami rai nangona ni lenga tumbukoso leka talanga kina ni mami vakasama se kake mami takava leka saranga kina ni mami rai tini tale miki mami vava tale kanga menda nanana maka ni na meado ngona baya ka ndina enayado Yo metu nangon sala mendana reda cungakina mendana bukei menda lakotani mai nambulaya menda kuni cuko nambulaya menda lakotani mikina menda baku ko enda ndine balengge tuntu bakini angu iyo menda kakua ni taru bikenda talenga ninda kilaci ko ni singi mai lenga ni
ka vavulanga ni ka o kenda. O kenda rinda ka talanga na ka me vinaka kena na kaindundunu me vinaka. Ke sabi naka ndo ka ngao ya ulivu na ngona. Ke sabi naka tuna korno wakasama paturanga sana vinaka kede na ka kede. Mendoni chuk ngana no murai. Beba ka ngane kout taka chuk mai kona marama koe chuk men telefoni ya. Na tikini voltambu ya mebena voltambu. Enjie na katukono koe. Nabuno ngana nda tata kikina. Da rekena. Da tata kichikina binguna. Da kocho mikena da kokoa. Da tos chuk ngai kiliu. Anda na rawata. Da tamata chuk nga. Ana yatan dina sana langka vango. Ana dhebi kenda kede. Naka. Nak, Luisa, Yeah. mimeda batong ana vital no, rindo bandang ana muni tuku beir na kandar ando bata tong manon ndang onongo, bombi beir na kande magalengai tu na itu bakin yang onra ka rasari riti ko ni oya sando ti ko ni bakata tao ni nondotos. Payau me bakata ki lebu bi kemni na balengkai tuntu bakiniango. Yau talanga balengkai tuntu bakiniango. Ang dambi tunggon to na wheelchair. Nunggu rai esang sarangan ibnaka. So talanga nangona nunggu baka sama ena sengen ibnaka. Au tamata wali chunga. Ena dala sonaka onrakaba talanga. Au tamata chunga. Iya ya singi taro biau. Meba kani ulanga tuntu bakiniango. Metaro biau na kau na katamu zakaba. Musilekin nunggu bebuke ni balengki tuntu bakini yang ngusanga. Au singirida ya. Au rida ni serawa cungani suli na bebuke. Bambimbi nanguna nilanga tumbu kosa bango Ke bambimbi talanga ningono bango. Elebu biki mami na balengki tuntu bakini yango. Lebu biki mami ndongule dhabi nanguna bango. Kema ndongule dhabi. Iyo ngo endo sarangana nguna miki mami. Push taka se miki mami bilinga miki mami kako nangule dhabi miki mami waki talanga. Wakati talanga. Wakati talanga denu don. Wakati talanga miki mami dua bata. Teki kena wonta mata. Miki mami saan dua bata kena. Na bali besar, turang atau, mimeda batong ana vital no, tuku ni bebuan dita ki beir na kandar ando batong manon ndang onongo. Naka u kelau sa ando nangono sa ando nia tumai o mai bebe tabuli chuka na nonda be kur buli vici. O mai lewana tal singa ando na songo ni ngito rakavi somi. O mai toro talano nongo mo wabna tarakina na kalau ni sulit talai bondo nongona. Mombo ready tal tunga mongga rawa tokonto na ita bibir na gakandar antu balangkai to bango ya una nunggu ba salanga me merento na numi ngona ni rekita se lenga tu koso me o kenda talano ni bonu me tantu garo na menta rongo na vai sala sando laut su mai sa baru te buna teng lamba sina rekita ber sangai ber ko ni ba totol warna o kanta bango kena bunu ni evacuation center mer marroi talanga kina ba pinaka Pembangay na pasal na tokai na tambanan ni disaster risk reduction. Pinawali besar, enda bawa pinabina tu wali bu be Luisa mana ke Laisia sa dorreng roi bolisilis kabingara bini songo mbalitir na kanda. E bawa lenga itu na itu bakini yang onres na Fiji Disabled People's Federation may nabitan no tengawaya sana may dapat kina nangono porotaki no tangona ni baki keli and Radio Fiji 1 and the WVTK na FBC TV. Ikalunga sa